خب جام جهان الکی به مرحله چهارمی رسید. احساسات شور و شوق درجه بازی بلندتر می‌گردد، سطح بازی سطح رقیبان البته مشکل‌تر می‌گردد و این زمان بیاید به سطح مسابقه نظر بیندازیم و مشاهده کنیم که کدام از این دسته‌ها که الکی روی بسیار پرپیچ توپ را طی کردن امکانیت بهتر دارند. از این طرف الکی ما می‌بینیم که فرانسه به دور نیم نهایی را خط گرفت و با غالب جفتی اسپانیا و بلژیک در دور نیمه‌نهایی میتواند اندر میدان رقابت شود و از طرف دیگر باشد البته طور مشاهده میکنیم آرژانتین بر مقابل شویتزاریا، انگلیس بر مقابل نروژ و غالبان این جفت‌ها در دور نیمه‌نهایی با هم رقابت خواهند کرد. خب عموما جام جهان برای شما چگونه جریان دارد؟ آیا وقت یافته است برای تماشای بازی‌ها در چنین به وقتی؟ و در همین مرحله حتما باید وقت پیدا شود و نواسته با وقت، چون که مرحله گروهی امکان میداد که ما بعضی بازی ها را صرف نظر بکنیم و انتظار شویم که تیم های تصادفی از مسابقه کنار روند و در ادامه دسته‌های بهترین روی خود را هموار میکنند تا به مرحله‌های بعدی و تماشای هر یک بازی برای مخلص اشدی فوتبال، برای آنهایی که با فوتبال مست طریق جام جهان آمدند و دل باختند شرطی حتمی است و این بازی مراکش و فرانسه یکی از بازی‌هایی بود که ما تماشا کردیم و باور داریم که دیگران نیز همزمان با مثل ما دیدن که چگونه تیم‌های افریقایی تا به همین جا رسیدنشان الکی یک موفقیت کلان است و در ادامه مدعیان روی خود را به دور دیگر هموار میکنند. بله و فراموش کردن لازم نیست که مراکش یگانه دسته افریقایی بود که توانست تا به همین مرحله روی خود را هموار سازد. بله واقعا هم فوتبال مراکش پس از کامیابی خاصه در جام جهان 2022 برای همگان شهرتیار شد در جهان و در خود قاره افریقا نیز، هرچند که ما از همون فینال بحث برانگیز جام ملت‌های افریقا تا جوی به نفوذ خودی بازیگران مراکشی، همون فوتبال مراکش یک ضربه منفی هم زده بود از لحاظ آن تعیین کردن قهرمانی در اتاق‌های کاری، ولی از جانب دیگر ببینید چه بازیگران با صفت دارد، چه استعدادهای خوبی که از اروپا سرجم کرد در یک دسته منتخب. بالاخره مراکش در آینده میتواند بازی خوب نشون دهد، زیرا که ببینید دسته منتخب تا 20 سالگان و قهرمانی جهان شده بود و این مربی بود که ما از تیم اساسی مراکش را تمرین میداد، ولی اصلا اگرچه یک سطح معین را هم داشته باشد، ولی ببینید آن دستهایی که هنگامه هم کردند و یک نشانداد نظر هم داشتند، آنها به قولی با آنتی فوتبال هنگامه کردند. چی بازی پاراگوای رو ما بگیریم مقابل فرانسه، چگونه بازی دغل نشان داد، چگونه یکی مراکش 10-0 بود وقتی حساب کتاب ضربه‌های راست، اصلا یک میتوانیم شاهد یک هنگامه شدن، ولیکن تا حال هم به کلی فوتبال اروپا فرق کننده است. سطح فوتبال اروپا 19 سال پای هم دسته‌های اروپایی به فینال را خط گرفتند. در همین چهارک نهایی هم 6 دسته اروپا است، در همین چهارک نهایی هم 6 دسته اروپا از 8 دسته. بله. خب عموما مهراب به بالاتر اشاره کرد که دسته‌های تصادفی از صف بیرون افتادند و از همینجا یک سوال پیدا شد که آیا زیاد شدن شماره دسته‌ها به آن آورد که دسته‌هایی که شما گفتید دسته‌های تصادفی شماره اونها هم بیشتر گردید؟ خب البته بیشتر گردید اینجا مسئله اساسی نیست و تصادفی آنها را گفتن نمی شود، چون که آرزوی یک ملت، آرزوی یک کشور وقتی عملی می گردد باید ما و یک گروهی معین مخلصان هیچ وقت حکم نکنند که چنین دسته ها نباشد. مثلا اشتراک کردن ازبکستان در تمام دولت های پساشوروی و حتی منطقه جشن بود و بازی های تیم همسایه کشور را همگان تماشا کردند. چگونه می شود که آنها را مثلا اگر شماره اشتراکچیان جام جهان اگر مثل پیشتر از 32 باشد حق اشتراک آنها را بگیریم، بگذار اشتراک کنند، کی میدوند مثل کبابردی هنگامه میکنند. اما در پلی آف ما میدونیم که روی آنها به آخر میرسد، ولی در گروه آنها حتی اگر همون نقش یک چی را اجرا کنند، خوسته را هم اجرا کنند، بگذار این جشن باشد، این به مخلصان شادی آورد. و کشورهای مثل کابوورده، کراساو و دیگر مملکت‌ها البته امکانیت پیدا کردند تا در چنین سطح مسابقه شرکت بورزند، اما برای مثال کراساو برای این دسته رو دیگر ما شاید در جام جهان نبینیم، چون که
аз ҳамон минтақа яъне Канада, Мексика ва Амрико чун ҳар се мизбон шуданд, инҳо имконият пайдо карданд то роҳат бигиранд. Аммо дастаҳои дигар ба мисоли Ӯзбекистон маз бо шарофати ҳамоне ки шумораи дастаҳо зиёд гардид ба 48 адад ва баъдан имконияти тавассути зини сеюм баромадан буд, ин дастаҳо фурсати хубе доштанд ва ҳатто Ӯзбекистон метавонист тавассути зини сеюм барояд, аммо дар гурӯҳи хеле мушкил галтид ҳамсояи кишвари мо. Хуб, биёед мо акнун бевосита ба рақобати мунтахабҳои Фаронса ва Марокаш бисёртар мутаваҷҷеҳ бигардем. Пеш аз рақобат шумо чӣ андеша доштед? Оё Марокаш имконияте дорад дар баробари Фаронса? агар ҳамлагари асосии онҳо Исмоил Сайбарӣ имкони иштирок дар бозии мазкурро медошт, шояд рақобат ва мубориза миёни ин дастаҳо сурат мегирифт. Аммо мо комилан манзараи дигарро дидем. Бартарии куллии тими мунтахаби Фаронса шумораи зарбаҳо 22 бар намедонам ҳиҷ буд ва ҳамон XG эҳтимоли гол ба 3.5 баробари 0.14 ки Марокаш ҳатто ҳамон Парагвай ё ки ҳатто Ироқ дар гурӯҳ онқадар беҳайсияту ҳатулу ё ки бе ягон хел шонс натофтанд дар баробари тими мунтахаби Фаронса ки воқеан муддаи рақами 1 ин ҷоми ҷаҳон шудааст. албатта инҷо на танҳо иштирок карда натавонистани ҳамин ҳамлагар, балки дар ҳаят иллатҳои бисёр буд, яъне аз саф афтодани чанд бозингари дигар ҳатто пеш аз мусобиқа мураббиро маҷбур кард ки ҳамин усули тарсуиро пеши тими мунтахаби Фаронса гузорад ва дар ҳаят якбора 4 ним муҳофизатгар иштирок карданд. ин ба хотири аз ҳад зиёд тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ доштан буд ва дар қисми аввали бозӣ ҷои ҳайрат он аст ки Марокаш аз Фаронса зиёдтар тӯбро дар ихтиёр дошт, 70 чанд дарсад ё ки 60, вале ҳамаш дар қисми майдони худашон. аммо бо як фишори ҳисобшуда Фаронса маҷбур кард рақибро ки ба хато роҳ диҳад ва ба ҳамла гузашта кори худро ба сомон расонидан ки ин гол задан буд ва Мбаппе ин корро дар дақиқаи 60 анҷом дод ва нишон дод ки бе тӯб будан ҳам метавонад ки натиҷа дошта бошад. хуб, Мбаппе аз пеналти гол зон натавонист, вале баъдан дар нимаи дуввум голи хеле зеборо ӯ ба ҳадаф расонд ва пас аз ин бошад Усмон Дембеле як голи дигар зад, ҳисобро 2-0 намуд ва бо ҳамин ҳисоб Фаронса пирӯзи худро ба даст овард. ҳар ду гол дар қисми дуввуми хуб рақобат зада шуданд. ин хастагии ҷисмонии футболбозони Марокаш буд ё худ Дешам аз ҷиҳати тактикӣ хеле хуб омода шуд ба ин рақобат? варианти аввал ба фикрам қулайтар хоҳад буд, зеро бубинед ҳарчанд ки дастаи аутсайдер ба қавле дифоъкорӣ мекунад, форад нафорад хаста мешаванд ва ба ҳамон омори XG ки айни ҳол мероб таваҷҷӯҳ кард, он оморҳои дигаре ки мо дидем, бубинед 10-0 дар нимаи аввал ягон зарбаи рост надошт Марокаш ва оман талош мекарданд ки чугуне ки як маврид Мауриньо гуфт ки бигзор тӯб бигиранд дар хона баранд, барои мо 3 хол дар кор аст. ҳамин тӯбдории бефоидаву оморҳои тамоман нолозим дар футбол дигар кор намебиёяд. дигар бо ҳушмандии хоса футбол карда мешавад, бо як тактикаи хоса. Фаронса ва Дешам қудрати бузурганд. Марокашам албатта дастаи хуб аст. Он ду мушкили кадрие ки агар ин бозингарон мебуданд, Марокаш шонс намедошт. зеро ки қудрати бузурги дастаи Фаронса маҷбур мекунад ки Марокаши тайёру омода ба ҷоми ҷаҳонро дар ҳамин вазъияти мушкил қарор гирад. бубинед инҳо дигар илоҷ надоранд ҷуз мондани 4 нимҳоягаро маҳкам кардани блоки дуюм, пурра нишастан дар хати дифоъ. агар ки озод бозӣ кунанд, чугуна голҳои сершумор метавонанд хӯранд ва профессионалҳо сатҳи олии дастаи Фаронса бубинед як сонияи иштибоҳи ҳарифро истифода мебаранд. аз ҳамон як сония ба таври 100% метавонанд онҳо нафъ бигиранд, фоида бигиранд. чугуне ки Холланд 2 ҳолат дошт, 2 ҳолатро ба 2 гол табдил дод. ин ҳамлавари сатҳи олии аврупоӣ ва ҷаҳон аст. чунин ҳамлаварон заруранд барои футболи муосир. ҳамин хеле дигар Фаронса бубинед истеъдодҳо барои чи чунин ҳамлаварон дар дунё якта аст, акҷумеван ҳар як тим барои худ як не ино аслан 3 нафаранд, топ 3 ҳамлаварои дунё. айни ҳол Мбаппе, Холланд, боз агар ки Мессиро мо Кейн ҳам дар шумора ин аст. Месси аслан онҷо кулан вазъият дигар аст. кулли чиз барои аслан агар фикр кардаем беги нишонзанҳоро рӯи хати онҳоро гуфта истодааст. не ман аслан агар сирф гӯям ки ҳамлагаронро гӯям, ҳамлагар бо маънои классикияш, ҳамлагар топ метавонад Холланд бошаду Кейн, дигарон
کی باز بودن نفرانی که اما نفرانی که گل میزنن بله این سه نفری هستن که تاپ 3 بزرگترین حمله‌آورانی که فایده میبرن برای اینو میلیون ها داده میشود از روی نرخ ترانسفری بزرگ هم گیریم. ببینید برای همین فرانسه کار کرد که اینها میدونستن که برایشون مشکل خواهد شد از لحاظ شکستن خط دفاعی مراکش، ولیکن دو امکانیتی که شد از دو امکانیت به خوبی استفاده بردند و دیگر کار علاقه خود از خود حل شد. بله یعنی حتی اگر خط دفاع خیلی مستحکم باشد مهارت‌های انفرادی میتوانند رفت بازی را کلا دیگر کنند و تقدیر بازی را حل کنند. برای معذرت پیش سخنتون برای فرانسه مشکل‌تر با پاراگوای بود نظر به مراکش، چگونه آنها آنتی فوتبال نشون میداد، چگونه دغل بازی میکردند و داور یگان عکس العمل هم نشون میداد. برای آنها اونجا مشکل‌تر بود نظر به مراکش که اینها بازی کردند. خب حساب 2-0 این بازی خوبی دستوی فرانسه مهارت اولی آنها بود یا در لحظه گلزنی برایشان بخت اومد کرد؟ نه برعکس باید که حساب از این هم بزرگتر میشد و یعنی بازی خوبی دستوی رحم کرد یک اندازه بر رقیب. شاید همون خشتباری بود، شاید دروازه‌بان هم اولی بازی کرد. بله مهارتی به واسطه دروازه‌بانی تیم منتخب مغرب یک اندازه باعث برای شد که ما کمتر گل دیدیم در این بازی و مخصوصا در همون مبارزه نشانزن‌ها برابری کنفرما شد. مباپه میتوانست که در همین رقابت شماره گل‌هایش را از دو رقیب اساسیش بله افزون کند و مراکش تا همین جا آمد. من فکر میکنم که این موفقیت است و همون چیزی که گفت که امام که در جام افریقا اون یک ابلهی که صورت گرفت شاید همین باعث گردید مثلا عدالت هم نکرد. اون چیزی که میگم بومیرانگ هست، بله بومیرانگ هست و مراکش در جام جهانی آینده هم اشتراک میکند و در جام افریقا هم گویم که مدعی اساسی است، لیکن با فرانسه روبرو شدنش این علاقه حکمی شکست نمیشد. 2 سال پیش هم ما یک سناریوی تکرار رو مشاهده کرده ایم. بله و خوب امباپه فوتبالباز شد که در 20 بازی جام جهان 20 گل دارد، یعنی این واقعا دستاوردی تاریخی است. بیشتر از او معلوم است که تنها مسی دارد 21 گل در مجموع، البته در همه جام جهان. خب منتخب مراکش با خط دفاعی مستحکمش البته پیش از همه مشهور است، در جام جهانی قبلی هم در اینجا هم تا همینجا با خط دفاعی مستحکمش آمد. چرا در برابر خوب علل خصوص دمبله و امباپه این خط دفاع خود را بهتر نشان داده نتوانست؟ صفت بلند مهارت انفرادی بازی و در رقابت یک به یک من باور دارم که در دنیا کم هستند انگشت‌شمار بازیگرانی که پیش راهی این دو نفر را بگیرند. یکی برنده فعلی توپ طلایی و لیگ قهرمان‌ها، دیگر باید که بازیگر رقم یک دنیا شود مباپه. خب از مراکش همین قدر می شود انتظار بود. از مراکش با همین حساب 2-0 که می تواند یک اندازه سری بالای آنها را نشان دهد و از مسابقه با همین گسیلشان کند. دیگر فکر می کنم که فرانسه شاید قوای خود را با بازی آینده یک اندازه ذخیره کرد، صرفه کرد و ایدئال من حساب میکنم همین بازی را برای تیم منتخب فرانسه. البته یک گل دیگر کمی میکنه در اینجا با حساب بزرگ برای پیروزی به دست آوردن، لیکن غلبه با حساب 2-0 نشانداد بلندی آماری و تلف ندادن یگان بازیگر در هیئت، این تنها در مرحله یک چهارفینال تا در قبلتر از این هم یکی از طلبات اساسی برای تیم های مدعی می باشد. بله خوب مباپه و دمبله دو نفری که می توانند در این جام جهان هم باز دو گونه بهترین شوند و آیا دستهای دیگر رو اگر ما قیاس کنیم با منتخب فرانسه و اون فوتبالبازانی که در حیات اونها هستند، آیا دو نفر دیگر در یک سطح و در یک گیم میدان در چنین سطح بودن می توانند؟ برای مثال در ارژانتین ما دو نفر رو گفتن نمیتونیم، تنها یک نفر رو گفتن میتوانیم. در دستای دیگر همچنین. آیا دستایی هست که به مثل دمبله و امباپه دو فوتبالباز یک سطح بلند داشته باشند؟ کین و بلینگهم در انگلیا، نروژیا، ادیگور و هالند. هالندو در کنار راست بازیگری وارگاس
не дар Норвегия дар канори рост як ҳамлагаре доранд ки бисёр маҳорати олии инфироди дорад. Нуса онҷо бозӣ мекунад, Варгас бозӣ Сёрлот. Сёрлот бозигари Атлетико Мадрид ки ҳамлагари марказӣ аст, аммо дар инҷо дар канор бозӣ мекунад. Дар ҷоми ҷаҳон чанд голро ӯ ташкил кардааст аз канори худаш. ва мо мебинем ки роҳи Норвегия то куҷо тӯл мекашад ва ин бозингар худро чӣ гуна нишон медиҳад. Аз Норвегия интизориҳо хеле зиёд аст. умуман гузоштани Сёрлот дар канори хати ҳамла ин ҳеҷ кас инро интизор набуд, чунки ӯ ҳамлагари марказӣ аст. ҳам дар Вильяреал ҳамлагари марказӣ буд, дар Атлетико Мадрид ҳам ҳамлагари марказӣ аст, аммо дар инҷо аз Фаронса бояд се гонаро аслан Олисеро ҳам ҳамроҳ мекунем, бале, вале ба ҳар сурат Фаронса албатта се ду бозингара ёфтанаш бо сабаби оне ки дар дастҳои дигар ҳатто ду бозигаро ёфтан мушкил аст. Мо танҳо бо ду нафари Фаронса қиёс кардем. Шумо тасаввур кунед ки агар мо Олисе, Мбаппе ва ҳамчунин дар Норвегия Эдегору хуба Холланду Сёрлотро метавон гуфт ки як андоза албатта аз ҷиҳати натиҷа нишон додан маҳорати баланди онҳоро қиёс карда намешавад. Масалан як худи Холланд танҳо онҷо бо он се бозингар агар баробарӣ кунад дигар тамом. баъд фарқият ҳамон аст ки бубинед инҷо чӣ хел мешавад. дар мунтахаби Фаронса Дуэ, Дембеле, Мбаппе се нафар метавонанд функсия хелеро иҷро кунанд дар голзанӣ, дар зарбан задан. Дар Англия фақат такя мешавад ба маҳорати Кейн, дар Норвегия ба маҳорати Холланд. Инҷо баъд Беллингем ду гол зад ку дар як бозӣ. Беллингем аслан функсияи дигар мекунад. Вай вазифааш таъмин кардани баровардани Кейн дар вақти голзанӣ. Инҷо аслан ин се нафара хатарноканд, ҳам аз лиҳози пас, ҳам аз лиҳози голзанӣ. суръате ки онҳо доранд, фишоре ки онҳо ва мо дар мавриди хати қавии дифои Марокаш гуфтем, ин фишоре ки сари дифоъгарони Марокаш шуд, аз ҳамин лиҳоз инҳо дигар тоб оварда натавонистанд. Инҷо мо намедонем кадом хати қавитарин дифоъро параллел биёрем ки тавонад муқобили онҳо хуб баробар бозӣ кунад. Кабоверде аслан як ҳангома буд, як рах шид боз лағжид. Португалия ба дарвозааш гол назад. Хуб, дар Фаронса баъд аз ҳамин рақобат албатта маълум аст кадом бозигарон дар сатҳи баланд буданд, кадом бозигарон бояд тавсифу таъриф карда шаванд, аммо кадом бозигари Марокашро новоста ба мағлубияти 2-0 мо метавонем ӯро албатта таърифу тавсиф кунем ва аҳсанаш кунем. барои ягон бозингар дарвозабон чӣ? Дарвозабон аслан шоистаи таҳсин буд. ҳамин дарвозабонро фақат мешавад таъриф карду метавон Нусайр Мазравиро айбдор кард ки бубинед гол аввалро ташкил кард, бале пастарин гирифт ва аз кулли чиз аз ҳамон ҳолати ироафтодагии психологӣ аз ҳамон голи аввал сар шудан гирифт. ҳарчанд ки ин гол бояд мешуд, валекин бояд ки як нафарро як тараф монд дар канору баъдан айбдор кардан гирифт. Хуб, маълум аст ки то ҳамин рақобат ҳам Фаронсаро яке аз фаворитон мешумурданд ва баъд аз ғалаба бар Марокаш акнун Фаронса фаворити асосӣ мебошад ва ягон дасте дигар имконияте надорад дар баробари ин тим. ҳайате ки Фаронса дорад, масалан як қисмашро ба он тарафи сетка партоем, агар онҳо бо Фаронса ба финал мебароянд бо худи Фаронса ва ҳамон ҳайате ғолиб меояд ки дар таркибаш Олисе аст, на Мбаппе ва Дембеле. Ман чунин хулоса мебарам. Вале боз ҳам еврои соли 2022-ро ба хотир меорем ки чӣ гуна монанд буд ҳайат. Бо Португалия 2016 буд евро. 22-ро дар назар дорам. 2022 чемпионати ҷаҳон буд. Дар евро. Евро 2024 ва Испания ғалаба карда буд. Бале, Испания пирӯз шуд. Бо Англия финал буд дар 2024 дар Германия. хуб, чун шумо аллакай Испанияро гуфтед, биёд мо мегузарем ба Испания. Бозии дарпеш буда ки дар он мунтахаби Испания бо мунтахаби Белгия ба майдони рақобат ворид хоҳад шуд. дар мавриди ин ҷуфт шумо чӣ гуфтанистед? Белгия дар ҷараёни мусобиқа чун наменамод ки зинда шуд, бозигаронаш хуб дурахшида истоданд ва Испания бошад, худ расо мекунам ягона дастае ҳаст ки то ҳанӯз ба дарвозааш гол сар надодааст то ҳамин марҳила. Чӣ назар доред? Бале, ин бисёр ҷуфти ҷолиб аст ва фаворити мутлақ албатта дар ном агар дошта бошад, мисли Фаронсаву Марокаш ки дастаи муддаӣ ғалаба кард, аммо дар ин ҷуфт албатта Испания бартарӣ дорад, афзалият дорад, вале чӣ хеле ки қайд кардед, дар рафти мусобиқа Белгия бисёр хоҳиши ҳамон шӯҳрати қаблиро баргардонданро дораду барои ин бо камтарин фишори равонӣ хуб гӯем
метавонад ки натиҷа нишон бидиҳад чӣ гуна онҳо тавонистанд дар марҳилаи гурӯҳӣ натиҷаи заруриро ба даст оранду ва дар бозиҳои ҳасфӣ ҳамчунин пирӯзӣ ба даст оварда то ба инҷо расанд. Ман бовар дорам ки имшаб рақобат сурат мегирад. хеле бартарии якҷонибро мо мушоҳида намекунем ва Испания бидуни ҳамлагар ҳунарнамоӣ кардаву дар ин рақобат ба умеди маҳорати инфиродии Ламин Ямал ва дурахши дигар бозингарон, чун таваҷҷӯҳ зиёд ба бозингари ситораи Барселона шавад, агар онҳо фазои холӣ пайдо мекунанд, шояд ки ин натиҷа наоварад. Ва Белгия ҳам мо мебинем ки чӣ гуна Ромелу Лукаку дар тими мунтахаб аз худ маҳорат нишон медиҳад ва ҳамзамон дигар хусусиятҳое ҳаст ки аз Белгияи тиллоӣ фарқкунанда мебошад ва ин вариант беҳтар аст. бале хуб, дар ин рақобат чизи хеле муҳим ва ҳалкунанда метавонад маркази майдон бошад. Имомбек, ба назари шумо кадом даста соҳиби маркази майдон мешавад? ман фикр мекунам вобаста ба бартарие ки аз рӯи номунишон, аз рӯи оморҳо Мунтахаби Испания дорад, онҳо метавонанд дар марказ андак фазоро таҳти контроли худ гиранд. Вале инҷо муҳим дигар чиз аст. Бубинед, Испания ба дарвозааш гол сар намедиҳад, валекин худам на ҳама вақт осон аст барои он гол задан. Мунтахаби Португалия бубинед яке аз қавитарин хати дифоъро дорад. Инҷо гап сари чӣ меравад ки бо Ямал баробар бозӣ карда метавонад. Нуну Мендеш ба таври 100% ӯро дошта тавонист ва бисёр ба таври олӣ баромад то гирифтани ҷароҳат. Инҷо дар мунтахаби Белгия инҷо муҳим сари роҳи гурехтани Ямал аз дифоъгарон ва роҳ надодан барои пайдо кардани фазои холӣ барои Ямал. Ино хонахо такя мекунанд ба Ямал, баъдан пас мешавад дохили ҷаримагоҳ. Бояд Оярсабал анҷомбахши олӣ дошта бошад, валекин ҳамлавари топ нест. Оярсабал ҳам бо кулли эҳтиром нисбати ҳамин ҳамлавар. Инҷо дарвозабони олӣ Белгия Куртуа метавонад роли асосӣ бозад, валекин дифоъгарон ҳам бояд ки қавӣ бошанд. Ман фикр мекунам ки Лукаку чун сутун рол бозӣ хоҳад кард. Ино аслан рақами 2 мешаванд. Кӯшиш мекунанд ки партофтҳо аз дохил ба самти Лукаку равон карда мешаванд. Дигар агар ки пространствои холӣ, фазои холӣ ба Ямал дода шуду, дифоъгар бо ӯ 1 ба 1, 2 ба 1 бо аслан бояд 2 ба 1 бозӣ кунанд. Жоао Феликс чӣ гуна кӯмак мекард ба Нуни Мендешу, баъдан ба Семедиум кӯмак мекард. Ҳамин хел агар як бо низомӣ бошад, Белгия метавонад ба чизе бирасад. Агар ки инҳо контролро аз даст доданд, инҳо дигар наметавонанд. Ман фикр мекунам. умуман агар мо ба бозигарон дар ҳамин мавқеъ назар беназем, чунон менамояд ки ман мисол дар ду канори Белгия Тимоти Кастан, Тома Мине, гӯё ки ранге ки 1000 сол бозӣ карда истоданд, айни ҳол Тимоти Кастан дақиқан албатта аз удаи нигоҳ доштани Ламин Ямал баромада наметавонад. Ин чиз мушкил асосӣ метавонад шавад. Мушкили асосӣ наметавонад. Дар маркази майдон ҳамчунин албатта он бозигароне ки Испания дорад, новоста ба будани хуб Кевин Де Брюйне, албатта дар маркази майдон будани Дани Олмо дар Испания, хуб будани Педри ва дигарон, ин албатта куллан фарқат дигарро дорад. Вале соли ман дигар аст. эҳтимоли он вуҷуд дорад ки ҳамин рақобат то ба силсилазарбои пеналти баъд аз бозӣ биравад. Агар чунин шавад, имконияти кадом дастаро беҳтар мешуморед? Бо назардошти оне ки инҷо албатта Тибо Куртуа аст. Дар пеналти ин саволро гузоштам, фикр мекунам ки камилан аз рӯи мантиқ нахоҳад буд, чунки он лотарея аст ва маҳорати дарвозабон Тибо Куртуа аст ки чунин маҳоратҳои лотареяро метавонад барҳам диҳад. Лотареяро метавонад барҳам диҳад. Унай Симон як гап ман фикр мекунам ки инҷо чунин мешавад. Як бор агар мисол биёрем, вақте ки дар мунтахаби Олмон рӯи рост даст мекашанд аз задани пеналти ва баъдан Ҷонатан Тав бидуни таҷриба пеналти мезанад, иштибоҳ мекунад ва бисёр ҳолатҳое буданд ки дарвозабони бозигарони ҷавон аз иҷрои зарбазании пеналти ба таври психологӣ ба худаи он баромада натавонистанд. Дар вақти пеналтизин агар кор шавад, бозигарони таҷрибадори мунтахаби Белгия метавонанд инҷо андак фаворит бошанд, барое ки онҷо бештар ҷавонон ҳастанд дар мунтахаби Испания ва дар вақти пеналтизин онҳо метавонанд аз ҷиҳати психологии онҳо заиф бошанд. Лекин ин ҷавонони таҷрибадор, ин бозигарони таҷрибадори мунтахаби Белгия дар ин росто метавонанд андак аз таҷрибаи худ кор бигиранд. Бубинед, дар вақти силсилазарбои пеналти буданд ҳолатҳое дар ҳамин чемпионати ҷаҳонам ки бозигарони наврасу ҷавон аз удаи кор баромада ба куллӣ натавонистанд ва ин чиз метавонад рол бозад. Хуб, вақти бозиам баъд нишон медиҳад ки масалан ҳамон ҳолати равонии дастаҳо чӣ гуна хоҳад буд. Масалан ҷараён то ҳамон расидан ба зарбаҳои 11 метра
чӣ тавр аст ва масалан кадом даста коро то ба ҳамон ҷо бурда расонд, он дастаҳо бештар худро омода кардаву хоҳиши зиёди ҳамин силсила зарбаҳои пеналтиро агар дошта бошанд, он даста метавонад ғолиб шавад. Он даста бояд Белгия бошад. Белгия аслан гӯем ки розӣ аст то бозӣ ба силсила зарбаҳои пеналти биравад. Хуб, пешгӯии шумо хеле кӯтоҳ ки ба давр нимниҳоӣ мебарояд аз ин ҷуфт ва бар муқобили аз он тараф Фаронса бозӣ хоҳад кард? Белгия ё Испания? Кӯтоҳ. Бешаку шубҳа Испания. ман фикр мекунам Испания бояд барояд. хуб, Испания ба давр нимниҳоӣ мебарояд ва мо дар даври нимниҳоӣ рақобати мунтахабҳои Фаронса ва Испанияро бо пешгӯи ҳамкоронамон мутаваҷҷеҳ хоҳем гардид. Хуб, ман ҳам мехоҳам Испания гӯям, вале чун шумо Испания гуфтед, ман Белгия мегӯям. Белгия ба даври нимниҳоӣ мебарояд то як нафар ҳадиақал инҷо ақидаи зид, ақидаи муқобил дошта бошад. ин кори принсип аст. Ну баъд ин рафти мусобиқаро камелан дигар мекунад, барое ки яке аз ягона дастаҳое ки бо Фаронса метавонад бозии баробар нишон бидиҳад ва масалан мутлақ будани Фаронсаро дар ин мусобиқа зери суол барад, ин Испания аст. Бо ҳама эҳтиром ба Англия ва Томас Тухел ки беҳтару бартар мебошад аз ҷиҳати ҳамон зарфияту маҳорати мураббигӣ, лекин Испания аз ҷиҳати бозии муназзам аз Англия беҳтар аст ва ҳамчун рақиб будан бо Фаронса.